Dun pa haki ya kejiram kamne bermudia daya pi. Dun ai haki ya kejilkwa kedumbu aku inam rendang bapi baro. Iduai terpang nak bentar kejingku bahan jong penegi kesan kebakumai dan kemakin sesing nurim adu bentar kasmi bagi duai ngobrol dan dia kejing sebun kejuku usun rameki berbon. Terakhir beliau kamlong sebab usurim sundir marwai. Yang lain aku ikan merah beliau sebentar itu. Untuk terakhir beliau bakal beliau yang penjabat barat menurun bahwa baik tidak simara dibasu. Berkelawanlah yang kisah beliau bukan pet dan ajarkan ayuti. Tepunta karena kamu berkata bahwa beliau bukan yang menurut dikawai kata kamu berkata yang sungguh. Beliau ajarkan di sini barat yang kisah kasus bagi mereka yang belum kawan. Hendaknya kebentar berupa unsur masyarakat kerajaan kewajiban kebentar janggu. Kebentar terhadap beliau waktu tiap jalan ibu beliau. Bahkan bahawa dengan tiap ulasai kewajiban sinkron janggu bahawa pendak kebijakan jangka datador. Bahagian sinkron kebetulan beliau ulasai yang beliau ulah penuh serta beliau berkualam yang kasih beliau. Hantar beliau ulang. Kami satu kalau kesing nakisi jangan berkador jangan. En sahabat ya kakak beliau. Laban lasai nama beliau. Nama kata beliau berdina ilupa adalah tumi. Berlasna pelatnya berlah kelalong kawai kador. Ketin jumtrai. Hero David Mark, but Lord ini baro, tumpang tak jengkit, sebab som ya baro, agak jenyere jengmon bacanai. But to I ba kejingso upres, kasin syah kilo anwat jengki, syah kaba
lakot lepi, dasisha hagawai kamet, bat tolam kibas nonggu. Doai bakakten upres, kansyongne kerhai lepi, katak yarikai paketentu para mati. Abaro jinstar, bat katak yarwai isap bat jinwai ublai, bat jinwai basok insif, rengkat bat jinsongo ya ublai, akido anot chongki. Baro kat kabau pile agak tin ni takam tule ya kata baro agak kenteng putra Yesus da kaba ayu ya ublai upa ling bajang u ketien jang putra Yesus. Haleluya ya utra. Ladon kecil tiu kurim ada senong kana ha Galilea. Bakat niu Jisu keladon hangta. Ya Jisu dan bagi senran cemburu lafaz subha syakata kecil tiu kurim. Haba kawain keladon no kat niu Jisu kelong kebu kim don waishu. Baru Jisu rong haka. Balai ikus lai ya kata baik, kampak koi kaya Jonah, kami cukup kelak tak hari jadi saya kat para uang yaki. Teladan hangka riu teli ikraum kibadaki mau nak mentar kurti cikun kuo jodiju kibanyam wei kubashiko aku ken. Jisu rong kaki, tu benar jadi ikra dakaum. Kila benar shoin jadi, nanta rong kaki, nanta tong kendian, adra yakan seorang bacing kawai. Kumta kilara yakan seru, haba orang bacing kawai ulama yakan dakaum kalabakula wain. Balum syartib nandu lawan rah ya kata. And rei syartib kibalah tong ya kata kilatir. Uta orang pak ci kawai ulakak ci unong le kulim parloong lo. Ubri baro aiswa ya kawain kababha. Baganda kinong syamba kreativa usai databa kampo do. Henry Maki Latin kai, rei Latin kai yang memaham hadu mereka. Ya kene katak kepelingkong, nadita kisien jong cijogu, Jisu lale adana Galilea. Berbulan pau uram jogu, bagi senran jogu kilani haru. The gospel jong utrai. Kasihnya roh yang ikut Kristus. Kan jika tiu kurim kadai kejutan wale hakim haring kong kabaran. Nubek ka ai balang kong nus angkani. The growth of Kalendo. Dan buat bersihkan santusan way komune. Kaji diukurin dari kejutan dan kebongsiran berkata day isen no live kapten jongi ya kejinya long the way jong baro shitigim nak mata keji hajinya jong isikurin bak keji kai ikur ikti pada cipertek ensan yaki. Ya kejutan kita tiu kurim kapten di arul di balayo ofisma lagi tiu Roy Yesus
siya kagandang jauh sakramen. Habaki arun kibalayo yang baptisma kiwan siya kaduan kedepan han jigetil kurim kalong sakramen. Paralog lawan nang ani hakaying John Abalan Bakunta Mam Syekwi John Abalan Batakebun Balan Rai pun skem kakabuhor bakentan ya karai kunki Bandung hakane kecil-kecil kurim Kubris puterku kerhai ya kerjie bateson yeki dan sakramen bakerpan Uberroy berperklaim yaitu ibawa perketan lepa dan baptisma ukur. Ku batu an hatu iman syakene kecil kurim dan teman baraibur nadu kedua lem kedua biji berbor kesik. Hatu dikloi tanpa piyai terlebih jom kecil kurim ye bagi ulama kalian kata di daging hatu dikloi bagian di kun dan ye tanpa upai kurim bagi perhek kesani di kakung kain tulis bakalan cukup Wei ba tadi komon jongki bantlei kejuban nak jong tadi keju kuren buku. Dua sok iti komon jongki bat berbau yang di menjual jongki hak makulei bakalan ju esnoki. Nangka lagi dianut kisatlei kejuban nak wei basakan dan di akus. Ja, daar staat een Chilean. Right on the place. Aí, eu tô me
Check it out.